На гэты раз у областным цэнтры, па легендзе, на новым прадпрыемстве «Брэсгазапарат» узнікла няштатная ситуация. Загарэўся склад готовой продукции. Мясцовая добраахвотная пожарная дружина приняла першапачатковыя меры па тушэнні и эвакуации работников. Але гэтага было недастаткова. Пачалі абрушвацца и будаўнічыя конструкции. На месца аварии были накіраваны подразделения Брэсскага гарнизона МНС, других выратавальных службаў. Проводим проверку действий добровольной пожарной дружины данного объекта, отработки вопросов взаимодействия по прибытии наших подразделений и действия нашего личного состава по ликвидации условного пожара. Изучить особенности данного объекта в первую очередь, отработать вопросы взаимодействия и где-то акцент сделать именно на слаженность нашей работы и проверить готовность нашего личного состава к ликвидации пожаров на данного рода объектах. Сумеснымі намаганнямі ситуация была локализована. Таксама выратавальнікі и медики оказали необходимую дапамогу пацярпелым супрацоўнікам прадпрыемства. Вучэнні яшчэ раз прадэманстравалі, што падраздзяленні Брэсцкага гарадскога ўправлення МНС на сваім узбраенні маюць самую сучасную спецыяльную тэхніку, падрыхтаваных прафесіяналаў сваёй справы, здольных вырашыць самыя складаныя задачы па ліквідацыі надзвычайных сітуацый.